Manipur kanbadi laina university ama bawa kanbanga maktragadi laipak siam thin so ne ba ko aji ne aina mimang da thamjan bage na kokjabani ngase mase namjan gi gumse don't push it under the carpet MAC MA tamiba kangbu singjigi moigi 4 semester leba semester mari lebsi manungda ahum suba semester je haugi ba mamang ge December da tawgadabani aduga MA gi roi loibo gadaba 4th semester ge prakha sisu sigi May June akhoi university DMU da de ge khoi de May da loisan gare huja haido khare prakha ano ba haure ba season huji phok tok da leirame ba do moi angang sing du kamain tok do no ba MA do makha da moi DMU da top university da natraga nakhra MU da ba PhD tha ba yaroi do ri ba moi elected representative akhoi gi thausi basically akhoi na haijaba dunia legislative oversight function and government na tawriba executive tawriba thabak singji da yengsan ba kadai da kari soire thijan ba khojama miyam gi kholaw ba haibu de ko ara ai de sum di tai aduga ka hena di thawai yauksallu do hai tare ara ngasi isa sing satra khara su na rui moi gi moi chara helena DM college na koramba matamam na hojina DM university dana manjuri university hai sida phibam yam thina soktan na leirame ba sidi Tawham talked about Isama Kozao in India top university Anima Research Institute Ama Aichahi Kuntram and Sabtorava Delhi University Jawaharlal University Marakta Center for the Study of Developing Societies High Maming Chatpa Research Center Masu Sahimapan Mulajarameko. The role of higher education the higher education gi Magi Matho Akoi Kunai the Mon Pidi contribution Sige mayam singing with I want the yamna Nungai Jada Bahaitare, Akogi DM University and all the Danamanju, is the Asukoida Basiva with the Sigi exe passed over with Danamanjuri University College, Rusai Makad, all upon it, Gazette Tolese 2017, the talk Paneva, CC 2020 for the Saitare Sureko. Sida streamline amata tawdana university hangzalaga regular post staff masing sudaba non teaching staff sudaba danatana crucial oiba port haidi register dagi pro BC dagi kai dagi amata yaudaba aduna university maran taw isamak so ina sa haije junai Delhi University was always arami adagi Jawaharlal University huju su oiribne amuk to thing na da bakhoina karino ne tawso aduk phagarba college am leidu university no thok piraga mu kang khong sa haleji ai mayam si amta gano no kari khanbi ge ko PG tamiba satra sing sigi 3rd semester December da taw pakha do huji phok tawdri mamang ye hogi ba December da taw do ain huji mayang press conference tawri jinga si je hujik se July ne ba ko December the 3rd semester tawluraga May June swaida 4th semester lorga moi MSc lo salaga to satra se 3rd ki bekha tawdri bo huji paw aduga 4th semester angang sing ji kamai mangali no ba moi career se satra gi mem ganda bi ko haisa MSc MA tamiba kangbu sing ji ki moi gi 4th semester leba semester mari lebsi manungda ahum suba semester je haugi ba mamang ge December da tawgadabani aduga MA gi roi loibo gadaba 4th semester ge prakha sisu sigi May June akhoi university DMU da de ge khoi de May da loisan gare huja haido khare prakha ano ba haure ba season huji phok tok da leirame ba do moi angang sing du kamain tok do no ba MA do makha da moi DMU da top university da natraga nakhra MU da ba PhD tha ba yaroi do ri ba moi prakha do aduga hairoga ngasai ngon da khoi de shocking oi bisi da register da unaroga satra mayam nu hairu yeduga 3rd semester su 4th semester ju 3rd semester to prakha to mina 4th semester di kai data da gelarik to aina haibu noi 3rd semester noi 4th da noi se prakha yaw to bidahan ko thagalaga dum makha ta tharabra hangbasu adu su natti 4th ki su amata tawdri ba class so tawdabudu tha August phong da prakha ni mak tawni hai 3rd su 4th semester adu haunari ba waraba do University atok paraga Manipur gi asina 1946 ta aham bahug dor ki ba college na incidentally aigi ipa aigi ai bokbi ba pawung su 1960s agi 70s ba ozaw era mi ko dem college da ahan college ni Manipur gi history gi ozaw era mi ko adagi Manipur gi maming lai ra ba mi ngasi bhog da lerin sa si
अखोगी प्रीमियर ने मणिपुर दा नते नागालैंड की अदगी मिजोरम की अदगी असिगी मेघालय अदगी असम दगी मी तमाम ने मतमम दा नोटिस अदे आइन खंगजरकपददी कॉटन कॉलेज एंड डीएम कॉलेज है हेता ममिंग लेरमिबा इंस्टीट्यूशन हमने को अखोगी इराबोर होगी मतमदा सिलेटा एमसी कॉलेज काइन अमल लेरमी को अखोइना ढाका कलकत्ता योगजिनाइदा स्वाई के जगह से ममिंग थिनरमी से हुजिकी कॉलेज अहुम मुक्सिदा डीएम कॉलेज माइना फैगाक फैना साउंड लेरमिने अखोइदा सुक चावो कंट्रीब्यूशन पीरिबा इंस्टीट्यूशन अमनेबको असी हाइब इंस्टीट्यूशन जी यूनिवर्सिटी ओलगासु मयाम गे लेपाक सिदा मालेम सिदा चनरिबा यूनिवर्सिटी के सिस्टम जमत चनदे रेगुलर पोस्ट बिदे गवर्नमेंट की ब्यूरो के थांगजन इंचार्ज पाहे लेरेबा अदु ऑफिस सु लाक्रसु ला काइदे लादगे मी गा आईएएस दि सोना कदा माइ थबम जु पूरी नि नत्रा असी की मागी लेजरिबा पोट मसी लेपाक मियाम चंगदना मसी अंतंग छात्र खक्तंग इथोपिन इचा सिंग छात्र सिंग दि करियर जंग खनबियोबा हुजे आइन हाइजरिसिनि थर्ड सेमेस्टर अहुम सब सेमेस्टर डिसेंबर दा तौगदबुदु तौद्रे अदुगा फोर्थ सेमेस्टर जु इमि दाइ द लोइसंग तौद्रे मोजे मखा तमदबगी करियर लोइ मांगहलमने मांगांग सिंगसि अदुगा पैखा तौरगा ngasai tamakpai wane moi chara helen changub da khariya ke da third to fourth su august phong tong ne a tha thok to wane balai su tak ton kai tam duno noi course to graba fourth ki noi se mai to graba promoted tawraga dum like tak thab jane pekha to adu suna te hai और रेगुलर नोई की इंचार्ज वीसी लाए तो क्या रग लाए लागते खोते है को सिना अचौबा अदगी बीए तंबा छात्र सिंसी जु कइदोगे द मोई होजि फाइनल ईयर पैखा तौद्रे सिगी ग्रेजुएशन तौरबे कांगु सिंसु पैखा तौबिदन होजि कइदोगे द इंगोन छात्र सिंग हारकपदा एमयू द हो मिंचन मोई खलआगा क्वेट की मतुंगिना दि खंजरबा अदुबो मार्क्स तो लेट्रेना पैखा तौद्रमिना 6 सेमेस्टर द अदुना मोई सितो मांगे इ होजि अंगांग सिंजी कैरियर से थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेनी ममिंग चक्रब इंस्टीट्यूट असी याव तु हायरब कम तौरेबा लेगा सी अद लेंगा सिना पाइसन ना इंचार्ज फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी मोरगा दी हापचन बने मागी टीचिंग स्टाफ अदगी नॉन टीचिंग स्टाफ अदगी लेरिबा ऑफिस बेयर अकर के हाइनी अखोगी ऑफिशियल मैम्स मसा मसा लेबम तु एबको अरे आइना याम नुआइतन ओजा मक लौरगा सिगी मोइगी सिगी एक सिगी मतुंगिना यूनिवर्सिटी सिस्टम से इंडिया द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ने एक ऑफ पार्लियामेंट नत्रगा एक ऑफ एन असेंबली न तौरक पोट ने बचिसे अद सिगी एक सि मतुंगिना गा अपॉइंटमेंट की फाइनल अथॉरिटी से सिंडिकेट का इन लई अदगी एजुकेटिव काउंसिल का इन लई माई मागी यूनिवर्सिटी की टर्मिनोलॉजी खेनबा सिगी मतुंगिना सुसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन मोइन लोइन फाइनल तौजगदबने अदुसु अपॉइंटमेंट की कनो ऑर्डर सेलेक्शन दु नमदना मयाम पैखा था कनो केस का तौरब खंगदे अदुना हाइदे हाइदोरबा सीसी सेलेक्ट तौरेना अदुगा ऑफर लेटर लागती हुजी पाव सीसु कुइरमा ने तौरे इसे ngasi ngarang nate ko aduga amu anauba humfu nipan haibra kano ma hapchalu same interview du ga nami gi interview loi kan da thokchale adu su dpc gi clearance out na kamain tawdana result law tho ino hai सरकार की निकोहाई जाए एग्जीक्यूटिव की ऑर्डर याउदन कमाइन लाउथोकिनो हाई आइन खले आइन फर्स्ट टाइम आइन हंगे अदुदि एक तोंग तो पुराउ येंगेना अदे दमी किसी एक सिदि मतुंगिना दिदि स्टेट की एग्जीक्यूटिव की मथौ तादेब यूनिवर्सिटी है सिदि मागी ऑटोनोमस नि मागी सिलेक्शन बोर्ड लका न मोगी सिंडिकेट हाइबे या अखोगी जेनु दगा दि एग्जीक्यूटिव काउंसिल है अदुने अप्रूव तौर लोइरेबा अदुदि दुम अखोगी यूनिवर्सिटी दुन दुम थादोक जगदमनेबा advertisement dagi selection process dagi ko appointment dagi university aduna bo autonomous haini ai usi MP or university was asu e khoi si dei tawnai ba khoi si india ki parliament ki sub committee na khoi si government or no sing de haini ba masa han de ni UGC de ni university teachers are not government employee they are autonomous aduna khoi na vote lep daga ya hale se college ki ozana usi government employee de mo resign tok de ya de amaram da han tawnar mi system ji bo ko अदु हुजिकती UGC न रूल याम सेमजले हुजिक पुदे को ऑटोनोम अदुन यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमी सी अदुन मसाना लोइन सेल्फ इंडिपेंडेंट और लेजरी बपोने से सुमु एम्प्लॉयमेंट की दसु DPC की क्लियरेंस आउन कइनो तौने अदुगा एक से यावरि से नमिगी सिंडिकेट न कइना प्रूव तौर लोइरे न हाइरिने बको अदगी सिदे याम ngakpam न सिगी एक सिदे सिदमा इखंग खंगोग द्रमा ने अखोगी ऑफिशियल सिंजु क्या खंगोग द वेदा मार्च की असेंबली दमा पास तौग्रमा सिगी DM यूनिवर्सिटी की एक से मोइना MN तौथोखरगा
VC gi matangda ma hapcha leiba ko hana original la leirambisina kai haigeda VC sina so might have the vice chancellor may hold the office for a term of 5 years haina haiba sige hairam baga se moina kariyam thokenda not exceeding kind hapcha level words o bai boy do lok thoga hendana baina adu mamang ye oja obiramba khoi gi VC ma regular VC ma hapidna ko atai de haptri register kai ga se lo independent hapchang ne government gi bureaucrat na hap office karak te yeng na savana sari sine ba koi satra pe kha ka tongam dan to jasibu phagi dong na dum tawlai ri ba angang gi career sa loi halam ne ba se ai hai ba BA lo su lo hendra mina MS ma kha tham thai yadre MU da khan ba satri chang ba yadre bu si mark si yauduna loi gre adu hoji adu gi excuse khoi gi special request am tawni khoni ngai tawnari di tai ko adu art thok ta bo ne ba se mapan ma chatlar hoji ya roi akhoi gi DMU da Delhi University da phang ma mi sing mo admission miss tawra ba ne ba se MA ma kha tam jab phang dram ne ba se angang magi career se hard ni ne ba se kai no da magi regular staff kari ga do fazan tham dram ne fazan run taw dre ba se university se adu VC se ang ngakpam na moina chahi ahum pai ba ma yaw re sidai da VC se chahi ahum pai ga da bani hain hai ko mana sidai da adu ga moina sike do ge da provided that the first vice chancellor se aham vice chancellor atopa mathang lakada vice chancellor do nati ko hane exi matuina kari haige da ama yaw risi ko provided further that the first vice chancellor who shall hold office for a term of 3 years shall be appointed by the chancellor si with 3 years way ko chida ko professor kano se ainu ji panjagi bo za Razmon je happy ne my regular in the first VC when ko han in charge ma bureaucrat na bayram du da ge my autonomy se de lak tu ni na ase VC se lok tho khan le sidai da mu hai re ba vice chancellor se sumaina se moina ma yaw provided that the vice chancellor shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold his office until his successor is appointed and enter upon his office up to a maximum period of 1 year in yauri ko hai di sigi VC se moina happy ba VC se masigi VC se magi matung ilakada ba VC ma hap tri bhaw ba ma chahi ma baw di ma na pai gadam ne ni iri ne ba VC se lokthong la bhona ba moina March ki tangkun ga humdoi si da 2020 je amendment am tok sangre ba original ex da sina ngasai gi will hold the kari haiba for a term of 5 years haibs in moina not exceeding 3 years not exceeding 5 years na not exceeding hendana ba hapchaleba aduga 5 ta am hapchaleba VC gi post se vacant oiraga the Department of Higher and Technical Education gi secretary sina in charge oina puhangani vice chancellor gi hapchaleba ko emen toksali ne ba si je aina oza sing na moi di khangau de haiba are yam na ngauri na mu makha si ta to ba khoi gi number 4 si di moi lokthok te be amendment si da hai is na di nga sa ai hu je hai je gi ne ba um pa jara ke ko provided that the vice chancellor shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold his office until his successor is appointed and yaurin for chahima magi for a maximum year or 1 year magi BC anoba mahapak jibo mana paira legedam ne do oza hojiki professor si magi tam ahum do loisalaga not exceeding agi type to the toroga lokthokraga hojiki bureaucrat am hapchalaga ne hoji officer lakte hai aine hoji angang e hangu boda ko sida tale basi je regular faculty regular staff magi official autonomous lairaga di irai jana irin jana tawgadam ni angang gi career mangale university ki autonomy jo mangale isamak su ozan ei haijai 30 plus years I work national university the work to ne sigi port sigi culture sidi migi hanagi conceptualization uses siga hodorak poda logi ba position uses university have je karino haibagi magi function and role magi autonomy ke do bai thamdoi no ga in tawra ibagi concept loin thugairab ne bise khut thingjala ga thabak khaparom da ngauringa de sona ka da ngangi career loi ngang mang cha dore se mang time thaja draga heng press amuk cha hang bio ba sala sara helibe cha singdu da third semester su pekha tau de fourth su tau de loire Q8 ki exam di thaja lorga 6th semester undergraduate su tau de adu university ma sahi tari muk su jala ka dore ek pass tau ki badi regular staff fazana yaw da bi ma gi regular
office ke major crucial office administration ki kai ge yaw dom ta hap tan leise masi leipak myam changna masi amutang yengjan mama changi ai gi oina su leipak myam delai da na aikoi gi aikoi na kaino masumaina legislative oversight function na myam gi muhut am swain puthok charaga katu karan politician nan adu tawdana ngang pham thok to bo wa ngang bu se amarom da yam ikai aikoi di yam ikai je ba oi da pa da ba su ngang ba yam toin tawi ai nai ni su mak ta haire tho eta thangdu I aluga state government muthaka dawni aduga mige joint monitoring du dai the group kariya ground root thuga ina thagat khibra ina hangada ba su pa ko aduga su pi de hai rogana sigi je rule je putho gana center na tawdam te state na tawda rule ne khanga kana na mo marai gi type ta cookie gi group am su yauri central su yaurga kamai recommendation piraka doino adu bomoi gi legal advisor lemne breach of contract ka we kaigumba adai da moina ground rule thugai na su thangal uraba adu recommendation jo pi or akta di phone na gat leraga press conference tawraga hai ga dabne ba akhoi sigi breach of contract se ground rule thugai ba wo da moina recommendation pi o yadre moi ani sina yadadna adu na khoi state government is yawi ma thau ta de na gat leina tawdam ni hujik tawri su withdrawal na te moina withdrawal ba tam da lalini lapse tawri ne se there is a difference between withdrawal and lapse renew tawdabagi lapse tawgi bane ba withdrawal di ek to chat magi in enforce leading I the lok thok padu withdrawal hai gadabani sige ad asi puthora su wa ma ta lei dana ngang mami adagi Manipur kan badi na university ama bawo kan banga maktraga di laipak siam thin so ne ba ko aji ne aina mimang da thamjan bagi aina kokjabani ngase masi namjan gi gumse don't push it under the carpet public issue se media issue miyang gi kholauni natra it is an interface, it is a platform for people to express their views in democracy. I was a member of the legislature, in the parliament, honorable assembly. Our duty is to find out where these mistakes are. Aduna last time appeal talk janing se ai iraicha ngasige lengak te yaubiriba lengak loibiriba isil na ngaktani nakhoi gi sunaram damni ai khoi khaktana pokuna te ai khoi na suna khoi dagi hena lepa nungsi haib su haijeroi somna su hena khoi dagi hena lepak si nungsiram moyai adubu nungsi haibado thabak to utpa oina manipur kanna bo hona biri hai adu tuiriba tariba dagi lan bangam driba sig 1993 ga compare talk selega ase yamna onna taina ga jani manipur gi police station na matam do karam jaga da changi akhoi gi CW member ga khangam ga si kangpok with negotiation tau chatlini ngasi gi sumaina mi changba ya da khota ba transfer da ga tau ponte ba natra adegi matam du gi irang du di arm group na maru in tau bani ngasi di people gi civilian ma phau yaw kan si gi yam thing khenai hai ba si khang da vida state ama leitaba ga samana le matam di state le ne operate tawrine ba kai ngasi di swai da tab da cookie misam yaw ya de tran champu da mai tem sam transfer tha da se matam du da taw de ba naga ko cookie marakta dum chat le ba ko adu ga khang ma samuk naga ne ko hairo ne khoi kabui ni dana negotiation taw chat ni kaino da kangpok pi da adu kana na ngasi ai hujik sapang ami bra ba se adu natab da sukan khan da nga ki asoi ju kupsan na one of the miyam da lan na sandoi ba mayam se ire cha punamak akhoi miyam su gyan ta se akhoi wakhan ta mina se aduga ngasi gi lenga pai biram sai khut non ra haijai sini chele ba I akhoi matani leipak se nakhoi gi narai chang aktani akhoi su nakhoi na power pai bi hijik taw bani oi da pa da se ngang bi ganu aduga DM college ki tawri ba se thu na muta chumthok piu natraga di miyam amana haurak pa matam da sum kupsalak pa aran ba mayam sina nongma pokhai rak pa da na akhoi gi da yamna aphaba oiroi haibase ai haijage mas